Nguroki Olomon te Paran TV. Sobana lenga ulanguran le Paran TV sa chuna kara sa rente ban tarikini nara tikitam ula bali udola le long kalsune roti kitamo kunyang kolonge Jumatano na Olomon ora bautua emesengreshi ya Paran TV. Ekisia ni pango selengenolo selenga jormasa esisieti na nyonga ibetu mogia somdogwile bunyanta iseremde. Yo rada na gra aitu namoga au sinamoga rangi tata nando kandanaro. Dubore lo penyemrua ongi pokoni to londo lega undurke jodo ande musada na utwanka mbunyo stime kenjenna. Ekisia na jinga gela re guglulo selenga jormasa de longa da esia yengilim no tebbe yongi shutolo mono somoduya bagir biashara ni legi serian to londo lega undurke joda. Kedingi shwapori nedi maisha shumata. Nada lagi no semangkara de suku, tangkara gesia ya biashara, mungkin di biashara untuk beri. Kulo monor kulega kumu Maria Marita nambo ita yulo kulo montonga kutitia tu Paran TV. Iminye lunganaka orokuni engi iminye lunganaka orare engi shuide mulwa yulo chulenga nendo nyonarashe de kauntulu ntulule kauntinaro. Ipangwa nero badai beauty show eriko Anthony le munguke bota baragwa. Abimito ki pamodo ya ebwanya enkiri wontare na tutai to ngasaita monage robade beauty show meshomodo ya imurana na darebe to mokia shamdo ya ki wake ilolo mareta o kile o shomodo ya gre minye ilolo tungana nje ore kimpangro lo mon kiti yake kaunte narona ke jolo mon njere ekishia nipa ngoi selengeno lo sholanga jor masa yesisi iti nonga kenyebe to mokia shamdo ya etubula robetubula ambera ishere buna shomodo ya irondo selengen tempolo solo kale kaunte naro ke jona njere ekishia nipa muso lengenanga jor masa ibimizo ya menargasin ejuna ikutika raki juna metituki tolo mono shomodo ya iruri misengreseni olo monde le Paran TV eso monando kuya olasrenang lolo monna mesha kole nambaso ito beragi yokolo monna atonga kutin Sibille mede borungi shune metu moriptu ligideng dengi shonya tongani induata na tongutula selenge normasi na si shoja mbolo soldu kalya narok oshito namuga rangi ene ngoli na tumie CBCB era matare wale nenga megidesheni ya Paran TV orgo tumoginonga igabogi tongani nida dede yena anjere ne duboto na siya yenye ni meta sima ita bagil tonete ngop katukul Ore tonga nagaji beche nare lengote nagara na boss nenge na turudo asterado redo kalenaro yo rada na gra aitu namoga au sinamoga rangi tata nando kandanaro na rodo asiora ora kenye vile nimefanya kazi rodo ajene dukoto tata nano at least inanipeleka mahali amu ora baada nimetia tu ora sasa ni jinati na at least niko mbali na bado naona nikienda mbali. Kama naenda ajogi, kama naga especially warembo, ajogi mimi na gorkasi, kama tukua sura toldoga. Ndio siapa au shinamu warangi, ndio gabona na bisogisi, ndio gabona ara sinare de rasi at least simpere masa. Ndio kajira na no dorkas, nareno levere. Nare selenge na sita sia yeshishai. Na ida yoga na no gon, alo do asena siai. Amwesi ya tibat siai na miton miara njilingino enda suba selengene sirita yolo sholenga jengida ngormasai engezo jana ni kilikwani dhanya na selengeni ndo yormasai piye mitoki airakta megero ya mugo lubiando na tane ne kasha geni bangu ejinga kisia itina basha ya yune rugo jiselengeno olmasai dege endu bugutuma iro asema siai amu ene dubote na siai aga umonu lariko klan kore yoga na selengene ma na ronywa wono ita yara asema siai elebunye yo Enduata ebuanya na tishbagnote barago la county enarok tialo na sila normasai na ewene weja kekiti kuna streets na inegwa na tito nabo selenge yormasa na sira na sia ye shoshaini na embanke ngasi oleng tormasa mu itoka tetu mengera yormasa ndito yormasa asio na marasa kuna sia 18 issue shinings so natunda do nanu na bo loro customer ni lenyanak na lota mato shukina muko rangi Metai esika rosina na nyirengidiko na inabi bangutwa kunato ye olosho lormasai ajinga kisiaitina basha tiatua eleduka lenarok tawangan engidesheni e Paran TV age kulo mondo sororwa lolduka lenarok county Enkare Narok tejoginanu meshak ole nambaso
Ore nailo hano la serani lang lolo mona lengereshini ya Paran TV mesha kule namba. Sori kempang lo mono mu account naro agi barang ka undur ke jodu na ke jolo moni jere itu itu sipa kino te her barago longi boni tu lo ndrole ka undur ke jodo henda na somo do ya agi yang kampuni city making jen. E bang do na loro barago ishana se na ampuni ka na ampuni kenjen. Ena sedang gara genda e juna jere ito doro ni jola mi na lo bodolo shone somo do ya ese bakno to lo mono somo do ya beragi yo la serani lang lolo mon lengereshini ya Paran TV Emmanuel Ibang utua ang kampuni naitobirr ositima e KenGen yioloti itobirr ositima toldonyo lenkong te Dom. Ereti lelatia lenye tena rishata natagolo enkishon. Etaparana naa sukuul osupuko te Duo neyaki ninche endaikin eretoto. Nepuo sii dukuya aitukuj nena kera peenyok tenkisuma. Tenkaraki ore enkisuma naa ninye ing'orita olosho peepuo dukuya. Lengo letu la kukuja kwa shule ni kuwaletea chakula msaada wa mahindi na maharagwe. Mnajua KenGen wanafanyaga nini? Unajua? Wanasiaga stima. Wanatengeneza stima kutumia maji na upepo huko kwa mlima. Na hawa wenye wamefika hapa wote ni wafanyikazi wa KenGen. Vile tunasema mujikaze kwa masomo ili kesho mkifuzu kwa shule wengi wenu wawe mainjinia, wengine wawe makarani, wengine wawe accountant. Si ndio? Mutakazana kwa shule? Hebu onyesha kwa mkono. Ibang ruana lopenye na sukuul ishoi na ampuni e KenGen enashe tenkaraki lelo kuniyiani obaya lelo orpaek tenebo irkuniyiani lelo mpoosho. Wenkitukuja sii nanotito nena kera enye te Dom. Mimi naitwa Richard Karino. I'm the area director in the county government of Kajiado. We feel treasured and honored to have you today in our locality for a small cup of what you have got and to get a share of us. Secondly, I would urge that we are people who are welcoming. Welcome today, tomorrow, and any other day. I was so much happy and impressed to be with you today. So thank you, and we welcome you again today. Mimi naitwa Benson Nzioki, teacher wa Osupuko Primary School. Tunawakaribisha sana hapa Osupuko na tunawashukuru kwa sababu ya msaada ya chakula. Ile chakula tulikuwa nayo actually ilikuwa ishe leo, lakini Mungu amefanya maajabu. Asraki misango lomon ya Paran TV tolontoluo lorkejuado tejoki Emmanuel Ntakajai. Asholengo ore na ilono la serani lang lolomon Emmanuel Ntakajai. Ore kempang tilo lomon le lomon webede sia ya msaada kindoki ya Paran County na rona kejulo moni jeremne. Ore resito ye jansa boge lino ne daronye de lava li udoro la longal sunyaro tikita moguni o merabagolari longal sunyare o tikita momman na olla bale do ya le dari eba mwa holda sa yulo jolenga na samsangare ito ko jere para ko biba mo do ya e dinga ke himba inkire morde ne bomba or ke ko mo kya so do ya e bele ke nyamba or manyaram eba ngona samsangare ito mo ne para ko bo ndo lo bona ba so lo so biba mo do ya e dinga ke na ba inkire morde ne bo si o uno ro ke be mo kya so do ya ere na dangara ke ba ina selelino kulo mo ore ba karna ini na ka di kango la sangare sam malangare ngro Vice Chairman Narok Sub County. Ora ke ambaye naidim adiakir Maasai. Nenenchan na leo ana anajeto langeni. Mati tayari besha. Age joito ke aku mufuriko laba leto mon mpaka labda laba leto mon obo. Aje ke Maasai beji tayarisha Tuang si akhirnya marah taritin pookin, enongishu, enomo kontani awun kuna kuti daiki dorropu alapaitin okuni waare. Tenkaraki ntokitin naijo nena naalio peemelo ina rishata enchan pesho. Olaramatak loonkishu neramat nkishu tenkoitoi naishiakino tenkaraki naa laari ogira alotu peemelo pesho.
Oleng'ole le Paran TV king'asa aikonji king'obu enkikombe enkare kishunyiresa nemeado kiponu aimaki kulie omon nisulaki loipirta esiai enkilepunoto ebei oonkishu telulung'ata. Milamari ashukunyiresa nemiado. Itumito Paran TV Tesamburu, Laikipia, Emparingo, Narok, Kajiado, Oseu Nalolunga. Paran TV Naboisho Olosholema. Oreto olashele pukoretai korentai olosholar masai etudungol dimidon kutuge netabawa osirua likishipakino singolitin lalaranyani lang oilapaka emunyan leshao tiatua empikas enareyo engolong ejumamosi ondarikini tikiramo kuni olapa lioudo telari langalusinyare otikiramo kuni tenkiwanja Olentimama Stadium Narok County ninye orkutoto likintamana mbolosi nikibelie ronyi kishipakino erasaroto naewuo olosho lormaasai minjo enkakenyenya olowaru tabau tinolong ikintalaku ropiani najing'eki toonkirishat napaasha ore temilango nikintalaki 300 nitalakuni 200 tolelo olak eng'or enkolong ore toltung'anak kituak VIP nitalakuni enchata temilango nikintalaki 800 tolelo olak eng'or enkolong tala entikiti eimu enkoitoi esimu atil namba 84 ormosori 5 ormosori 9 ormosori nikijoki pasna intang'oro yiok ilteilo munyak lenkakenya tinolong kigira ashipakino singolioitin leleshao tiatua empikas enareyo. Paran TV Naboisho Olosholema. Ore biotisho sidai naa eng'uarrata epooki tung'ani. Ore naa sininye Paran TV netu ing'uari tesiadi. Kitii esipil tombaa pookin naipirta biotisho pekintabaiki iyie ilarriyak le biotisho toonena pookin niyieu niyiolou naipirta biotisho kintabaiki iyie tempolos oltiren lino. Ore naa terubata e biotisho temisa e Paran TV kaaji Kalinik Kilesi. Ramatare te Paran TV. Kisiligeye nikitabautwa kiyaki yenkigura na te Paran TV. Kindarotu onkigura tinaigurani tiatua nkishu urburutu abasha lolosho lolmasai tenebo olosho le Kenya telulung'ata. Kila nsirpolosien kigolosho lebo enkesha e Premier League olosho le Uingereza, enkesha Bundesliga olosho le Germany, enkesha e La Liga olosho le Spain, enkesha Serie A olosho le Italy, nikintasheyie olosho le France enkesha e Ligue 1. Ore kuna pookin ekiyaki temisa enkigura na e Paran TV Kaji Benson Lotuno tenebo Karim Jeremy Olenkamasiai. Paran TV Naboisho Olosholema. Asholing ayola jadon ingira bondo ko ingere ngore ngirisheni ya Paran TV orde ko monno ora bawto misi ngirisheni ya Paran TV na ke jolo moni jerem ishirida biasharani longishu de kiseriante ka unturke jodan ejona njere tado ye biashara longishu hodu ni leba uchumi ucholoshu de lungatan e ba ngoro biasharani yo mon serikali ya kaunti en orge jodo tenebo kaunti tenebo serikali kitoko sho ebe ba modoko ya ile kunyegi sininye be yongishu be mo giasha ndoko ya parago edu borezo ngwa bina basha olosho nya wore Sophie Lusu nenga seranyang odo molengirishini ya Paran TV. Jumatano
Enkolong osokoni le Kiserian. Ishirita irparakuo lema tenkaraki osokoni longishu onyale katukul. Ketii nkishu abori, netii maisha shumata, netegelakino sumankara te sukul tenkaraki esiai e biashara amu ketii biashara onkishu abori. Ilepa yiok garama ainyalaki tukul etaroi garama ekinya ainyala. Aidim sinanu atejo ore osokoni lonkishu tarono taata sokoni lonkishu oleng. Eketii bei abori, nilepa enkurma, neponoki pookin alashumba. Nitolep inkishu. Neeku jito siyiok piilepie inkishu. Joito naake lelo aramatak nchere ilepa uchumi teseuseu nalulung'a kake eton ake etii enoonkishu abori. Etejo lelo parakuo keyieu eretoto toolarikok lenye tenkaraki ina biashara natii abori. Ore naake etiu neja ekeyieu lelo aramatak neilep bei oonkiri onolchoni amu ninye naarita biashara enye. Ningito yo serikali enkop ang nikijoki piilepie lonito. Itorrono yiok esiai olonito. Ore lonito nitorrok. Ekimirita olchoni bei abori. Nemeetai naa pii amu shilingi 10 emirita olchoni te Kenya naa piilepieki olchoni te Kenya amu aitorrono. Eyieu sininche intomonok naasisho tilo sokoni eretoto toombiasharani naasita tiatua inkishu eisulaki inkotelini onoosaen. Ore biasharani ontomonok nikiomonu sininche intomonok ang ormaasai peereti aaretoki biasharani enye. Kitii ene kira intomonok ormaasai nikiatii kigira aasishore inkotelini ormaasai nikiomonu sininche ilarikok lang piibung sininche yiok intomonok inkaik. Ore toorkulie omon naa ekepaasha osokoni loontare oloonkishu ejo ilaitashekinok loontare nchere ekegira aitobirari imbaa tinaalo. Ore ntare tanakata kunini abaiki kuna sujito nemesuja ninye naa nkeek isiet. Nkeek 10 ntare nepuo dukuya. Neeku nemikiata sii enyamali tene kigira airut tenewueji oleng. Yiok olopeny oitasheki. Asiraki Paran TV toloontoluo le Kajiado ekaaji Sophie Kilusu. Ore nena olaing'urak le Paran TV nenkasarani ang olomon Sophie Kilusu. Ore kimpang'ire olomon oipirta bei oonkishu Paran County Samburu tiale nchipai orparakuo tenkaraki eranji nashomoki dukuya egira aboloki toloosaen le County Samburu. Ekijo olomon nchere etishipakinote irparakuo loloosaen le County Samburu eranji nashomoki ebolokini erikoo lotii le chairman lina luboki losho le Northern Game Ranger NRT Jasok Moku otenebo orpayiani kituak le Council of Elders otenebo komiti naduaya inaran CPOC erikoo Andrew Ledohale otenebo sii olaitoshekinoni le European Union. Ore naa Miriam Lekipaloi nenkasarani ang olomon eshomo dukuya eitobiraki yiok olomon tenguton. Etobololoti lorika le Northern Game Ranch Trust NRT Jaso Moku tenebo o komiti yalpayiani lorrip ntimi le Kalama Lorubai Game Rangers. Irukurkore na ilo kitok lopeny lorika le Carbon Project Andrew Ledokole tenebo o laasita siai le European Union Thomas Yatish. Kera na NRT na boya kampununi nari tutolorere ta Samburu, nulus na Samburu East, na tumtoni nchere toto tambataya ntomonok na arif saen, nutum siya baki ingerenche siya ye Game Rangers. Asiraki Paran TV, Mbotieki Miriam Lekpal. Olaing'urak le Paran TV kingasai konji kintomon Benson olotume somadokuya egi ngoroki olomon. Karibu sana Benson. Asoleng Frank. Yes. Yulaji ngolong Jumatano. Yiji WCW. Kasini. Woman Crash Wednesday. Yes. Na ngas kwanza ngasa show ayo wakati kule kile. Oh sure. Tengara kile lo marita. Polisi lo nyori lenje. Tengara kina dana shumala nyala. Ngolo nyasha. Tenebo si ole lo hadina snada lo kwenye Reda Rose Bilari. Yes. Yola jira da game Manchester United versus Bayern Munich. Mambo ni kalian ngajaki. Erambaudi. Erambaudi. Pindo nyagelao. Arashindo nisho. Obeamirisho. Arashindo mirisho. Yes. Karibu le. Ya na hore ndugu nati hadina snada na ule mheshimiwa akato torebo mheshimiwa hadina snada le Kilgoris. Egera animachakulia Manchester United. Mheshimiwa Sunkuli. Yes. Ajala yule na Kenya Manchester United. Egani la kide mabro ke kile ajiga ati mosidi.
Frank Kadi mzaina likizo the league. It's a league na Manchester City. Na kajo Carol Manchester City. Hawa solare. Karibu le. Yes, nebo Frank. Yes. Kera ni na kiburatin. Okay. Kake ore na yare ni na kiburatin na bina sanantara. Kare si ene kesho komboki ya sababu. Na hiyo Champions League. Yes. Nebo watu Manchester City. Sasa warembo watu ibebe za nto yisho lewa ipamto ngajiga be mringi. Moye. Tushirikana lagi. Usikie menda video. Siye menda sa hiyo video. Karibu le mbele. Aso leng ole mrani le Paran TV ne la mari tersa le meado na yake lobo linki gura. Suboling oleh murani leparan na TV Aisha na toki aito monto lo molengi guran ngolong Jumatano honda kini na rat kita mola baleudo hola di longan sunyare tikita mokuni na kaita yulo na gelo molengi guran na 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 tabagitia mesa enki guran na tena na kesha na ule na kiti kidominye enki guran na guran na kiti sukul ema saimara yulo na ke ana kambazlik na someto erbarnot le tsunami hapo isi ni puru erbarnot le Al Hilal la tongoli nara imit tormosori ngibula na nebula na geti alo na kilo kruto le Masai Mara University ore na banot le Mara Snipers e dong banot le Juja tengo na bo tormosori ore sinya banot le Sharks de tum ebishiri ongoli nara o wan tenabo teresha na banot le Nyaka ore na banot le Kaya de tum senjebishiri engo na bo tormosori be dong banot le Magic 90 tengo na bo tormosori. Ay, Torres. Mapema leo. Ai kodonyo ni madharau. Na teneke dinage engesha hengi kombe ongi yasa bukine gura na kete nkawarye natulusoye neso mzohor banoto le FC Porto hatu nemishoi onguli nara unite na boto musole Russia egreta ineo engenyenyine torbarnoto nagele Shakhtar Donetsk tonguli nara unite na bore Barcelona niwo abe kisugule banolo imolo sole Belgium a anda tonguli nara imiet tormosori ore Atletico Madrid Barole nyana Diego Simeone ni zero siguro na kenki kula nche tengo na bo tena ore Lazio no rena go na bo goalkeeper lenje ti presida yuleng munari ngito yekona nelo naga lape telo nya ore naga Barole Manchester City ni silise Barole Red Berets tongo linara uni tenabo. This is Dembele and he's moved for the return from Hakimi. Oh.